Basadi le ikokobeletsa banna ba lona jwale ha ona go ka tlonyetsa lagata wa bona jwale bishop jwale ke batla rapela ngaholo a tshaba modimo le ka family re teng. Okay, hona le ba sokang ba phama ema thusa ka speed if o batla go bona ka tsatsi le modimo o file molekane ema ka maoto a hao. A go botse eno yena o natifetse go hlafuna fela wena mona o natifetse go Tshepa o sharp bo tshepang le sebetsa jwang lona ha tlhaho e fihla matsoso o tsa basadi ba sa batleng go nyalwa ba bang ba kotsi go jwetsa nnete ona le batho ba sa batleng lenyalo mare ba kotsi for manyalo a batho ba bang ke go jwetsa why batho ba lawyer batho ba lawyer batho most ya batho ba lawyang ke batho ba tsekisang batho dintho tse itseng and if bana le dintho tseo bana ba ke ba tsekisa batho dintho tseo le bona banang le tsona jwale ha o ka bona ngwana na motle kapa ausi ya motle fela sena monna pela ha mo o botse ba nthwene ke molotsana tsotsi e tla reng ho sane tla be tsekisa basadi ba bang banna ba bona o e shebe nthwene pela hao o e shebe nthwene mo je ka SFL nthwene o e je ka SFL nthwene ha dula fatshe no ntse dutse le ratanisa a bohloko le lona ba sa nyalweng because jwale ha le sa nyalwa le tlo katana le runa mona mamenemeneti kapa ke reng date itile ndate tabaka se fapane ke bua nnete bo number 2 mara sound ena e mpe man e hodimo hape mo number 2 ha ke re moshisha lokisa ka speed hle mona e hodimo mona ke kopa o itheole hle mona o itheole ya ka re ba betere mpho ha ke re ho lona ba batlang lenyalo ha ke re ho sane o tlo nyalwa ke re tloho ke o preparele lenyalo next re letle banneng ha ke tse boduletse eng next re letle banneng ba sa batle lenyalo mare dijo tsa lenyalo le dirata mamenemen hey iskebenga okay ke kopa ke ba thuse selekeng tsa ntho tse tharo tse etsang hore be o nahana hore di o sokodise hore o ska ba nyalwa tsa hao ka wena e jwalo ntho tse tharo tse o nahanang hore di o sokodisitse di tlise delay ka wena because e ka re ba betere sound ena jwale e ka re betere ke life ne ke re ke ene because ka tsatsi le leng ka lockdown
ke dutse ka tlong ke le one le gale ke batla lenyalo ke gale ke batla ho nyala ke kena ke tswa jwale ka ledodang hallelujah we listen we don't judge thank you Miss Kat we listen we don't judge ke kena ke tswa mina maina ka tsatsi le leng ha ke dutse ka tlong ke bala Bible ke be ke kopana le temana eo Jesu a reng ha se rasa o se lapile o se fe dijo ha se rasa hao se otla lehlakore o mo fe lehlakore le leng le rapelle dira ha ke qeta ho bala temana ke dutse ke di one ha ke qeta ho bala temana ena hona le ntho e reng ho nna ke be ke re mara ntate Modimo o kgona jwang ho re hlokomela empa rona re sa etse dintho tsena tseo o di expectileng o re hlokomela jwang o re tsotella jwang Modimo ba re ho nna ka baka la tolerance ke ma understand tolerance ke upa di bril o understand the tolerance Iole le mini enkulu le ku Iole le mini enkulu le ku Ifigili mini enkulu le abathom di maro Petrus wa ka o kaina ka page Bible ya ka e sana Petrus ba montshitse ka se ka sokola Petrus okay ke kopa le Petrus wa bobedi chapter re be re lokisa le ka English chapter 3 verse 9 ere morena ha diei ho phethatsa tshepiso tsa hae jwalo ka ba bang ba lekanya hore wa dieha empa o le mamella o etsa jwang empa wa le mamella hobane ha rata ho katimela le a le mong empa o rata hore bohle ba bake ke mang ka mpalang ka sekgowa mpalle seleke Okay. The Lord is not slow to do what he has promised, as some think. Instead, he is patient with you because he does not want anyone to be destroyed. But scripture sena se bua ka ho tla ha morena Jesu mo batho bana ba complain ba re morena Jesu why a sa tle ga le bonkgono le bontate moholo ba swile ga le huthile morena Jesu wa tla now mona Paulos o araba ka hore modimo o re file o re mamelletse hobane ha batle ho be le ya le mong ya etsang jwang ya timelang so modimo o fane ka chance ya hore batho ba sokolohe so modimo ba re ho nna ntho e etsang hore be ke a le blessa le ha le mfeila ke le mamelletse I'm patiently so for lona now patient if a motho chance ya ho sebetsana le yana le ya ho tjhentjha ala e utlwa keep it patient when patience thank you when ke phela le wena o nkwatisa ko mamella it means now ntate Modimo ba re hona the reason why I bless le ha e le re mo feila ko re fela ha e ba ona le motho a sa utlwing hantle o tlowe morao mono tle ditulo di teng mo somewhere o tla batla setulo se empty ke a o kopa if o fila o ra utlwe hantle o tla ka pele so itsa qata bala scripture sena ke re mara tate Modimo o re blessa jwang ro feila so tate Modimo because of patience ke le mamelletse because of patience e o nna ke nang le yona
ntate Modimo a qetile ba re ho nna November your problem e tlo etsa gore se ka nyala, you don't have patience ke yona ha ona mamello itsa ke sheba gore ba ba kae batho ba ke ba lahlileng le ba right ke ba lahlile ka baka la gore ke ne ke sena mamello. Now re na le ho batla dintho mare tseo re senang di personalities kapa di character tsa tsona dintho tseo ke ma yang kutlwang. We can pray for things bazalwane. Le ngopotse ke batla di lotion tsa lona ona le ntho ke na le yona ke kopa le fa yona next week. Now we can pray for dintho ka nako tse ding ha di se di fihlile ha wa ka wa ba le mokgwa o di boloka kapa hona mokgwa o di boloka. So that is why ke batlang tsatsing lena fela ho yena before ke ya ho tse ding ke re shebe hore rona re faitse kae dintho ntse o re di batlang. Ala utlwe ha ikotsi blele ntho tse tharo Okay, ntate mo sure. ka wena tse etsang hore ebe o le motletse Ho bile le delay nyana. ya lenyalo o Okay. le motletse A o ntate mo. a le motletse. Amen. Ntate Moruti, nna ke taba ya Ho na le motho a di ya go tšhentšha mo a ke tsebe le beile mang ya tshwantseng a tšhentšha kapa le batle seleke ahla. Okay ya maleki nna ntate Moruti ke taba ya change and in a broad way yaka. Ya pele ke ne ha ke motho a tla ba a reacta a jwang ha motho a bua, but ke tla be ke na le mokgwa wa hore motho ha beya capital letter A nna ke beya o monyane mare in a sweet way. le Ne hlalosa o ntate- bolelang Kore motho tla ba re ha ke rate lerato ha ke rata ho etsa 1 2 3 ke tla be ke na le ntho ya ho defender the statement. o bor mare le Ya nna mare le wena o etsa tjena. ntate Okay. Moruti, yes. Okay. And then number 2 ya change ya ka ke ho fita yene. I ne ke rata hore nna ke motho a right a lokileng, and then up until o ruta o le radiong hore ha ke loketse nna le dichomi tsa ka doesn't mean ke lokile. Ke tlo ba motho a right a lokileng up until ke loka ho khotsofatsa partner ho ya ka. loka ho batluang Ke partner Ke ya partner ka. ya hao. Yes, nna ne ke nka hore ke lokile, and then ntho ya hore ke lokile neng ruruisa hloho ntate Moruti. Mare smart a ke o leke ne ke sa etse marata ke se manganga mare ke mareng ha le sa etse le rata le asa ne ke re ke sile o leke o no se le o leke. and then ke nana ntate Moruti nna ke tseo fela tsa change to feed him le hore ke amohele dintho tsa di batlang and then ke di etse ne ke contesta le tsona. ho nkile nako e kae hore ho ba jwalo Ntate Moruti o nkile nako e telele. I don't want to lie. dikgwedi di le mobeke Yo, ntate Moruti. Dikgwedi ke nahana hore ke tjhintshile wa bo. Ho bo etsahala something be ke bona straight hore a ka tjhentjhe empa fela ke ibulukile ntho e ke e patile. Akere we listen, we don't judge. ya ska tloa ntate a ke re tsweme okay moshisha ke di fe dintho tse tharo tse o nahanang gore wena o itshenyeditse nako ka tsona jwale ka o batla lenyalo ebile o batla mosadi a rapelang Hai. E thata ka tsela ke batla ho ijaja bishop then ke cheke phoso tsa kana mare Solang. ya pele ee re ke bue ena ya pele
tse ding ke tla di latela. Nna ne ke sena pelo, ne ke sena pelo wa tseba ke motho a jwang ha ke bua haholo. Ke motho a ne re la ko kgalemela la wa tsamaya ke rate ntwe. Okay, ke tswa ho yona. Then o tla bontso etsa lava ke rate ntwe. Ha o e pheta hape ha ke sa hlotse ke tlo bolella hore ha ke rate ntwe. Ke tswa tje. Ene o tse ha ke tswa tjena ke a o hlahlamisa. Ke tswa tje. Ene ha ke tswa le tjena ke a o hlahlamisa. Ene ha ke tswa ho wena o tla ntroya hore e ka go nona le motho a tshwanang le nna. Jwale yeo ke yona bothata ba ka bo ba hore a yona mamello ha ke na le yona nyana mare ha e strong. Mare jwale Bishop, like now ke a bona hore Oh no tswa tjeng. Mara o tswa tsena ka mohlahlamisa. Jesus. Ha ke tswe tjena ko utlwela o le momo ke tswa tjena o sona le plan e se ke itshunne ka mo. Because jwale wa utlwa hore ho monate ka mona mara jwale monate ona hona le ntho tse sa nkgotsofatseng ena ke re ka kwa tlabe ke re 1 tlabe ke utlwa a ka mona ya wa dumele ha ke re 1 mara yo wa yo sa ka mona bonyala he bana wa dumeletse a ke re tlabe ke sile yo Bishop a ke re ke e ba step by step. Oh, confusion. Confusion. You're confusing yourself, right? Okay. Next. Yo. Ibile wena o sona le na kwe ka o dula le motho wa Go ke se nantse ke shopwa ke pelo pelo ena ka e kananyana ha motho a re nne fela ntho hana nyolo ya nene e ke patile vale ke no amutari afan hai ke no wan felle yo hai daji ke romele tse pedi tse tharo ding mantswe ke rausi a o sa itukise ke tla potela ke tla gutla ke thabile ha ona tseba na wetsa etsi okay motho wa hae okay tlokwa so ke a pele ya bobedi ke kelelo ya ka the way operatang ka teng ke yona bothata e operate jwang ke lela go ke batla hore ha ke tsamaya pele le wena o tsamaya pele e seng go late morao jwale bothata ke bona bono jwale o fumana na o setse morao hai a ba mfrekanya maikutlo o batla nahane jwala ka wena ka tla nahane bala ka nna okay jwale yena ha nahane jwalo okay kana le tswetswe le babedi a re mo da ga tsela o babedi le mafahla jwale maro batla nahane jwala ka wena ke bona bothata bona bo Jesus mathata mangata lefatsheng le okay so why le soka le nyalana se le qetile selemo jwale when o batla o fita bophelong ba motho wetsa ha o batla o fita bophelong ba motho tlamehile change e hlae ho wena pele so that if we expect a change mo motho mothong for example buang ka lona bua straight ke re ho change tse le go di a nsukudisa di tlamehile hlae ho nna so that ha ke ya o yena be ke tseba hore ha ona ntho e tlo go sukudisa o ba a ke re ke pelo o sukudiswa ke pelo ka e nyana ke re so na ho fita bophelo ba hae tlamehile na ke change pele sele ke a re wa sa change
Why such change? Feta. Ausi, or botata king or leskela nyalana. Ntate Moruti. Ntho e re challenge ke taba ya hore pelo ya ka tlo e nyane, and now ha ile nyane re lwanela le ntho tse re sa tlameha hore di lwanela. Because most of the times ha ke le like ke bona re le sharp ka tlong re le happy re le sharp. Ke mo ke tla be ke feel hore no tje ke ready for lenyalo. Batho na nna go utlwa gore ha o ready. Yona e dule le jwalo Ntate Moruti, just that pelo ke yona e nyane plus Ya hai. jwale Ya wena ke eng tse tharo fela tsona hana gore wena o tsona. ke bo stubborn Ntate Moruti, and because wa ke taba ya hore if una le something e sa ndule monate ke batla ho dula le ena fatshe re ke re discuss, but ha rate ho bua. Ha rate ho bua. Ntate Moruti. Jwale ntho ene e etsa gore Yang o qetelletse affect. solid stubborn. Ntate Moruti. Okay, utlwile ka tla. So, mathata mangata. Next ha re sebeletse nako. Bishop, ntho ya pele nna ke nahana ya nsukudisa ke taba ya ho admit. Ha o motho a admita. Ha ke kgone ho admit. Motho wa o teng mo. A tla tsatsing. Okay. A rata go se ntse re etsa conversation then go tlwele ke tsamaya. O ye Ntse ke tseba hore ke phoso but then hey, ke tlo ano admit. le tla re lakadisa metsi a bata. Jesus. And on a long run, o tlo ifumana yona ntho e ke hanang still. O tlo e O tlo thola. e thola ntho ke hanang o e admit. O hana o e Then admit. by the time I fumana then tla be re lwana. Ke ya pele ya bobedi. Then ya bobedi bishop e ke nahanang hore ya nsitisa. Ho bua nnete, we listen, don't judge. Mane ke a bona spiritual into. Ke leihlo Eh? leihlo. Leihlo. Leihlo ka Mangata. mangata Ntate Moruti. Boy man. Ntho ka re mosele kutse. Ke yona ntho ntse ke lwantshana le yona Ntate Moruti. Ke ya bobedi. Ke ya bobedi. Maro so dula le motho wa. Ntse ke dula le ena bishop. Okay. Then ya o qetela ke bojwala Ntate Moruti. Wa nwa. Ke yona ke sukudisana le yona. Okay. Then be ke fitla ka tlong bosibu then e ba dintwa ba mo fafa. Le a sebetsa le motho wa o ne? Ke nna sebetsang bishop. Okay. Yene he o futse mento ya o mpho. Ya botawa. Tlokwane mpho. Potlaka mpho re tatile hle rena re batla o kwala. Yena na tla le metsi mo. A black up, e bitsa blackout. A blackout fela awa a lemala. A ke mo rapella ba ke ba moloile ba re mo bolaisa jwala jwale re ne re mo kentse di feet or awe be ke mo rapella le ena ba mo fetotse le tawa e Taba if a o sana next. mpho Kublela nnete ntate. e re ha e makalo tulelele ke ngo thekese dina ntho tse tharo Tsaka dipedi Ntate Moruti. se Ya pele ke ne ke na le pelo e nyane. Ya bobedi ne le lerata ke tsona fela Ntate Moruti. o no le lerata Ya Ntate Moruti. o nana di bapetse role e kae hore be mohlomong ha o so nyalo Ke na le bapetse role ha ke tsebe Ntate Moruti. Wa ke nkile matsapa hlakola Ntate Moruti. Ho tlosa ntho mothong enka nako Ntate Moruti. motho wa wa tseba hore o tshintshile Ya Ntate Moruti. wa tseba Ya Ntate Moruti. jalo ke la mmotsa hore wa ya sanyala kapa sa ba mmotsa Ha ke mo butse Ntate Moruti. a re A Ntate Moruti ke tsale lapa tseno. Mara ena re buile tsene ke tsale lapa tseno. Ya Ntate Moruti. Next. ba ba le se la tshele thotse ka taba tsa lona mamenemene le thola le rutu Ntate Moruti. ngwana ka ke mo ratang We listen, we don't judge. yes Eh.
Nna ntate moruti ntho tse ke nahanang hore ha e sa le di nsafarisa mara no ha di sa nsafarisa because ke sebeletsa ho tjhentjha e ne le taba ya past tsaka ha o tla ho nna o le so ne ke batla motho wa ne ke msilengwana. That's why o hlolang o re re lomelletswa ke di-ex bile re buildwa ke tsona. Nna ke nahana di-ex tsa ka di nlomelleditse haholo because ne ba nspoila ba nketsetsa Alice. So ha o fihla ha ke re ho wena o tle le dijo o bompotsa hore ke tle le dijo tsa strateng o ja pork. Ne kutlwa ntate moruti sefapana ke tloba maka. Nna ke nahana hore ke lomelleditswe ke di-ex tsa ka so ne ke tla ka mentality wa hore ke batla hore le wena o tle ho nna ha ke re ke se ke ka o bolella hore ha ke na time. Ha o bona ke sa phone reka airtime ke sign ya hore ha ke na airtime. Ha o bona message di sa kene WhatsApp ska mpotsa hore ntse ko text ya WhatsApp ha e be sign wena mpotsa hore na o na le data. That ne ke operator jwalo ka kelelo ya Katleho ka kelelo ena ya Katleho ya hore wena o tshwantse motho a nahane. ne ke operator jwalo we listen we don't judge. Ya bobedi ntate moruti ke hore nna ke nahana hore kelelo ya ka e butsitse ho tloha ke le monyane. Therefore ho tloha gale ha isale ke ne ke le no ha ke be tjhelete for reka diaparo nka mpa ka beya tjhelete ho lokisa ka moo ke dulang ka teng ho be smart. So ha o tla ho nna wena o ntse o dula ha lona ha ke re ke batla ho reka microwave bonolwantsha e ne le ntho tse ntenang mara no je ke tlile ka kelelo ya hore ha ke tla ka dintho tsa ka tse leng hore let's say maybe ke tla ka dijana tsa ka ha o decide ho tla ka jeke it's okay we are building. Ke kelele e leng hore no ke matha ka yona ha ke sa tla ka nthwane ya hore ke nne ke re wena o nontso etsang ha rona ntse re sebetsa o nontso sa re ke bethe ke so ke nahana ke tsona ntho tse neng e le hore di ne di nsafarisa but no I'm working on them. Ona nako ka o tshintshile boemong bo le dina ke lebetse motse ona nako ka e tshintshile ntate moruti ha o tshintshi in an instant o se le rate o tshula go ka nahana go tshintshile athi o na le ntho tse o di patileng ne but hanyane nna ke ntse ke tshintjha. And o hlola o re ho rona re sebedise monyetla di looks santsaneng di bua ba hallelujah. So ntate moruti ke nahana hore ke taba eo ya hore ditshobotsi di santsaneng di dumela. That's why ke eme mona ke re le nna ke batla ho nyama but motho teng in the picture o teng ntate moruti e se nako kae ke selemo dina e se nako kae ka ntate moruti motho na le 4 years ntate moruti 4 years 4 years Katleho ke bokae Katleho ke bokae o ke selemo banna bana ke a tsara ba hopone ke bokae ngwanaka ke bokae ntate moruti the reason why ke re ke selemo is because matsatsi a ama kapa dilemo tse ding ha ke di balle ke nako e nngwe re ne ke sa bone o etsela ke yo e balle ke nako kae ke 4 years ntate moruti lona le nyetswe lona moshesha ke nako kae motho teng ya hona tjena ke bone kae bishi mare ha ke so be sure. ke nako kae ntate moshesha A ke re bishi ntse le tshore we listen we don't judge. yeah no we don't judge Yeah, so skanja jang ha no na ka o judge ke batho ba ntse ba judge ke batho ba dutseng fatshe ba duletse re judge ba ntse ba Oh, ke 5 months on it. Mara ya ke complain mo bishi. A ke complain. glory Amen. Nkanyala lo sale. ntho sileke ke nako kae selemo le dikgwedi a ke le mphemetsi o ino tlile sileke bua nnete ke 2 years ntate moruti ka kopane ka 2023 ka December. okay next 6 years bishop we listen we don't judge bazalwane huh we listen we don't judge yeah we bazalwane listen you don't judge 6 years ntate moruti le ntse re dula sam re dula samo ntate le moruti dula sam ntate moruti ka mora 6 years o ntse o tswela pele o qamaka o ntse o kgathatswa ke leihlo o ntse o batla ho builder bishop ke nana hona le ntho tse tsa senang tsona tse ke di hloka
tse ke batlang a di lokise bophelong ba hae Bishop. We listen, we don't judge. Pastor. Oh, yeah, we listen to that. I will listen to that. Okay. Mare nna Hey, tlameha ho bua mme. He. Ke di fe dintho tse o lumelleditseng tse o nahana hore di delay di cause delay. ha ke nahane hore ntate moruti nna ke di e re ke re ke bue ka dintho tse ke nahana hore maybe ne di ka ba bothata. Re batla dintho tse nneng e le bothata tse khositseng hore ka nna ba o ntso fotse line ya batho ba sokang ba nyalwa. Ke ntho e tsang hore ebe o nahana hore o ye ke di fe dintho tse o no le tsona tse khosei. Okay, ke nahana hore dintho tse entseng hore maybe le nna ke be ding affectileng tse hore ke be le bothata hore ke memo. One of them ke di traumas. Ne ke batla ho jaja batho ka di traumas ene ke duela moo. Ha ona le sign fela ya trauma kapo ho etsetse previously. Di trauma maybe let's say motho ne ke na le ena before una le so wa bona. And then e ka go la ibe e ka ba nyane fela ne ke sa fane le ka chance nyane. Ha ke batla utlwa hore na o tlo itlhalosa hore nga ke batla utlwa story because ba qadile jwalo ba wese ke a tsamaya. Okay, ntho engwe hape ke rana hore e bile bothata ko tlhoka tsebo ya ho solve mathata because mathata a dula le teng. To not know how to solve a problem when there's a problem. To not do the service relationshiping before ho ba le accident. Ke nana ke yona ntho engwe nthusitseng ene a re bua ka mathusa o sa ka hle ska re sokodisa re bua ka dintho tse o nahanang hore di cause delay ke ntate moruti ke jwalo trauma. Yes. To not have knowledge. Ya ho solve the problem. Ya ho solve the problem. O no sna mokgwa o no solve the problem e jwang. Ne ke solve the problem ka le nna ke tla be ke ya udimo. Okay. Ha ke o tla ka problem a ke batla o tseba mo ka problem ya hore okay o fitle jwang mo in re solve jwang. Okay ha re thusane le wena ka ba re thusane hore na re solve jwang. I'm not sure if I'm making sense. O no etsa a ke re nna ke tla be ke rasitse ke kwatile and then ke ema mo ha ke batlo ha ke dule fatshe be ke a sheba hore maroke ke a bona go ntse so e khositswe ke eng. Okay ya bobedi ne le lerata. Yes. No araba no approach dintho ka lerata. Ka yes. Ya o qetela. Next. Nna ntate moruti ke nagana ke go ba bogale. Ke bogale haholo. And then ke nagana ke yona ntho e dirileng hore ibe ha ke soka ke tšhintša fane. But no Bogale ka monneng wa hao. Monneng wa ka. But ana bana no qoqo innocent jwang. Yo mare ke bogale ntate moruti le nna. O bogale Ha bohloko mare he hona jwale a ke re ano ka ke re ha ntate modimo ka mpa second chance ke tlo e tšhintša ke tlo ba ha o so change o ntse le processing ya. Ke tšhintšile ke na le boikokobetso jwale. Wa tseba monna. Wa tseba ntate moruti haholo. Wa tseba haholo hore tšhintšile. Ke tšhintšile ka re ntate modimo ka ne ka kopa hore ntate modimo a mphe chance ya ka o no hlola o bua hore ha o ka tšhintša go bua haholo o bue haholo nna ke bogale haholo so jwale ke yena jwale phosho e tshwantse e be yena ke re o ntšhintšang fane jwale e seng nna. Ha o tšhintša fane. Okay next. Ntate moruti
nka re nou jenana ke ready for lenyalo gobaneneng wa ruta ke re lahla ka nna ka tshwaya ka beya sekere nna ne ke na lela ke gore ke fumane batho ba sa nweng jwale nna ne ke ithatela haholo Hunters Dry ha ne nka ka e otla aowa Jesus. ne ke sa tlo mamela next e o e buang jwale he we listen we don't judge. Yes. Yes. E nngwe hape ntate moruti nna ne ke sa qeke ne ke sa kgone hore ke o qeke jalo ka nka ka o jwetsa ka re ke kopa mohlomong o ntlatse o bo nsukudisa ke tswile wena ha ke sa tlo hlola ke khutlela hape ke tlo kopa hape ene nngwe hape ne ke kwata ka pele mara ke tshintshile no jenana motho a tlo nphumana bageng. Thank you, Tate Moruti. We listen to the judge. Auzineo motuteng. Aowa papa. Ntse ke eme and ha ke tlo nyahama ha ke tlo fela matla. Yes. No tloka motuteng. Motuteng Tate Moruti ke dula le yena re utlwane re na le 13 years ke utlwana le yena. Unathi motuteng. Ke na go kae? Ke full 5 months. Yo ke a moshisha mos. Next day. Oh, okay. To me? Ntate Moruti. Ntotse ntse ngore ba so o ka no nyetso we. Mare ene ile one nna ene o sukudisa. ke ne ke sile ntate Moruti. Yes girl. Ya ke ne ke sile. Yes girl. Gape ke nana ke godisho ya ka ke godishwe ke batho ba bontate. Ke mothansela ke di mane marung ka neng kutlwang. Se fa banda ke se go tse o ithola ene ke realize le no ha ke re ha tshwara tsa o dimela ka qala hape ke ba single so ke realize man ne ntse ke sa tlwela o phela ke le single ho tlwa kgolong ya ka ha ke phapha mafela ke re 18 ka kopana le shwago so dilo tsa di relationship ha ke di tsebe ha ke ka ke ikela lenyalong so le no yana ka bana ka ha ke tlo go sukudisana ke kopa wa ntate modimo a blesse ka lenyalo ke shinshile mo nakong nyenyane ntate Moruti ene ke mo kreile motho mo kreile o ntse nana teng go ntse ke le kae o mo kreile Moruti ene ke ne ke ntse ke jwetsa le batho ba senaneng wa ke so follow ga ke so change ke re ke atla for season 2 wothing ha ke so change or maybe ko baneng ha ke jole because ke soka ke fola ke fodile ntate Moruti ke shinshile le nna it's just that motho o ne ke mo etsetsa diphoso ha a yo a ka tlo bua ke isweng ka teng ha ke thotse ha ke sa tshukutlega ne ke Steve o na nna go ka o na le motho ke na le 4 months okay ndo ya gae bilaneng o ya gae o nkisa gae ke bothata bo ba ke se bapana ntate Moruti o na batla re tle ke re ke mbeke ele e fitileng hey wena ntate Moruti ke bereke ka di boyfriend se bapana msogi wena o bereke ka di boyfriend ya ntate a tlo tsa 6 years a ntse batana le nna a ntse go a tlo gona kana go tso motho wa hela never oh to me I know not to me ke utla mare ke o rata I like the attitude ya re wena you're not going to waste your time ka mojolo o botso fa le mojolong I respect you for that ka net mare re tla re bua abutwa ka ene ntse batla motho ya rapelante o batla motho a rapelang o sona le nako e kae o sona le motho kapa o so mothole se motho ntse imma o dineo kapa o ra o so mothole se mothole a o so mothole okay now ke di feeding to tse tharo tsona hana ngore wena o tsona tso batlang go di tshintsa ka wena di batla change bophelo ba a tlo dula le nna ntate oh okay o batla motho a tlo dulang le wena no re o tlina botwa ka a o so o re kana o itsa o so mothole ne a se mothole re tla o thusa o batla o te ba teng ke re ke mona ba teng a botwa ka ba tla o teng ngwana ka ke mo rata Ntate Moruti ke di feeding to tse tharo tso leng tsona nna tsa ka di very simple okay like ya pele ke itse like I like to tell myself okay I know myself okay and who I know myself yo ikentse ga ke foki I when we listen don't judge ikentse hore ha ke foki and second ke hore ke picky ke na le type and type e ke kgethang ke wrong
Problem ya ka most of the time ke rata bana ho thwe motho ke di pretty boys. Pretty ke ba jwang ma? Ba tshwana le nna mohlomong bo so. Type nyala tse jwang. So ke bona bileng bothata ba hore today ntse ke so nyalo because le no motho ke nang le ena sometimes ke na le mentality hore hi man girl o etsang. Ya khuta nthole ya ka hore ona na ha se ena but ke re mara ona o ntrita sharp. Re ke mo mamelle dan ban ba batle ba sena mabaka. So tse ke change every day. Tabeng ya o se foki. Ya o se foki la hore ke rata batho ba mo ba maemo. Ai ngwaneso. Yena tla tsofala o ntse le line. Me ska ke di fidi ntse tharo. Okay, we say au foki. O na la ka le motho wa. Re na le 4 months now. 4 months. No sharp and simple. O sharp. O sharp. Yes, in type. O mo tla ena but for na se botla ba nbe ke botlwaetse. And then ha se type. But ena I o etsa dintho right ka o fela ke batlo bua maka o right like I made peace. Wow. So ntso tshintshana le wena no. Nna ke a change. Every day ntse ke lwantsha ntho ena ka re gutlela nthong tsa ntsa hao ntse ke lwana le yona each and every day. Wow. Miskat. Ntate moruti nna di legend tsa khale tse tshwanelwana di dutse fatshe di teng mo. Ba dutse mamenemene. Ba re tseba hore le bona ba ntse ba batla batho. Ntate moruti hantle nna ke motho o sharp ne. Ai wena. Ai ha ke ipone ke le mohlomong ke entse eng ha ke bone ke motho a lokileng. Emane. Jalo o gila nyalo. Jalo na no bona o sa nyalo lokile tse. Hai ke a ipotsa. Ka mo ka di khomo ila ka dumedisa ka pa o so mo ka di khomo ka mo motho teng mo motho teng o teng ye ke na go kae shonda tse moruti ke dilemo ene ke na le ngwana le ena mare ngwana a ba feta le dula sam o Pretoria kwana o sebetsa teng so o tla mo hona ka bo December fela na nako We listen, Bazalani. Wow. Oh. Okay. So, wa mo emela go tla ka December. Makana kong wa tla mo Blomo ne mara a gone o tla mo locationeng o fihlela di hoteleng so ke ya mo yene mohlang a tlile o tla ka mora bona ka kae abo ka mora 2 months asina kwetelele. Okay, we listen, we don't judge. How bona ina le bokamoso nthole ka ra yona ntate moruti a ke sure ha re kwala wena motho a lokileng ha ona le lengwenyano ka e hopolang ai wena. Okay, next wena o nyetse ne ntate moruti ne le hona re le processing o no mpatletse ne go zamme o no zamme ha bohloko hobane before mo ne ke sokola batho o bong rapella re sa le ka mokhukhung ka kwa elore motho le motho e kopanang le ene ha ratana fela nna ke a motloela ke fumane mo ha o tshita fela wa motloela ke a tloela. Okay, and then wa ngapella he ke be ke ithola direge ke tla ke re ke eng o re be ya hantle re le batjha be ke itholla. Yes girl, ha o qeta o mpatlela yena o bo re rapella ke nahana hape bothata gore o buti ene kopaneng le ene ke motho e leng hore ona tshaba like the way ke bonang o tshaba challenge ya ho yena ke batla re dule ho wena dintho tse tharo tsona hana gore ke bothata ka wena bothata ke motho o bohale ene o lerata. Okay, ha ke kwatile
voice ka e ya hodimo. Okay. And then a ba rena ha tloga setswa ke ngwana le kanang le nna. About you, Joan. Yena. Onu yetsa le ho yena. A re ha tloga setswa ke ngwana le kanang le nna. Ona o feta ka dilemo tse ngata. Ntate Moruti. Okay. Ona o jetsa rato ra tswa ke ngwana. A re ha tloga setswa ke ngwana le kanang le O nna. boreng ha o mo araba. Hey, ntate Moruti nako tse be ke swaba ke thola. Ke be ke swaba. Nako tse ding ha o kwatile o no swaba. Nako tse ding ne ke swaba. Ha o sa ka nako tse ding a kre ka nako tse ding no swaba ka nako tse Neng ha ding. ke swabe ke a mmolella hore na ke tlo hlolwa ke monna mohola le kanang le wena. We listen. Hey, Tholang. Le dutse ka tsa lona mo. Tholang. Le dutse ka tsa lona. Le email ka sefubeng ka mona Tholang. We listen, we don't judge. Okay. Now, sebile le separate. Nna ke tseng re tlohelle ba ke bona diketso ntate Moruti ene ne ke sa batle jwalo. Mara ntho tsa nketsang tsona ke tsona ke entseng hore ke re ke kopa o ithole direge. Then mohlang o ithotseng direge o tla mfumana ntse ke le teng. Ho morata ke a morata. Wena o etsang ka wena. Wena o ntse o etsang ka wena jwala ka yena o mo file task ka o itukisa wena. Ntate Moruti ke keep busy ke kena sekolo. Ahle. O etsa eng wena? Ash. Oh, change. Ke tla ke a rapella diphoso tsa ka ntate Moruti. Next, we listen, we don't judge. Ke di feeling tse tharo fela tsona nang ke tsona tse o sokodisang gore se ka nyala. Nna ke motho a sensitive. Ha ke bona ntho e se hantle ke a tswa ho yona. Mam Jelefa. Hape ke short temper. Ke Short temper. Ai tlwele ntho ne ke re ke a etsa tlwele. O lo hla lefu mo. Ne kere ke mo plaka mare. Lefu le tlo hla mo. So short temper. Ke short temper. Okay. Hape ke motho o cool. O motho o cool. Jwale banana ba user haholo. Ba o user haholo. Ke re ke mona ke la bona motho. Yo mo ratang. O te. Wa mo tseba. Ke a mo O te letsatsing. O te. Ntse ke motho ka morao. Sama molata. Ashara Tibang. Ausi, ubalele. Ubalela. Ah, tloka na ruto re. Mo fe Mike. Ore. We listen, don't judge. Ngwanaka. Nna tene ke lata ka nqa ntate Moruti. O no lata eng? Ne ke lata phone. O no bile kae? Ka do speaker. Oh, okay. O no re motho mo ratang kofi. Motho mo ne yo mo ratang kofi. Ke ena. Ke ena. Ke tseng O bile o mo tseba? Ke di ke O mo jwetsitse. Ke la ga bua ba go tla inhana. O tla khutlela ho nna. Le no ntse ke matha ka. Okay. Intention is how ke eng ka ena. Ke batla o monyala, ke batla motho o serious. Okay. Bazalang come on. Re ntse re le kerekeng ke re ke etse a kere ke itse ke secret church se ke la msokodisa. Now we itse bothata ba o ke eng? Short temper. Le sensitivity. Le sensitive. Okay. Dintse di le teng. O re ruta ke re ditse mo ruta. Ke ipeile hantle. Okay. La nna ke bua le ena o la mpotsa na ke tla monyala na. Be ke re mfe chance. Yes ngwana ka se phoso. O la mpotsa. No Nchebe Mike na A se ka interpreta hampe. No, there is nothing wrong.
there's nothing wrong ho botsa motho di intentions tsa hae. Nothing wrong. Don't feel bad. Don't ever, if o batla lenyalo as a lady, you need to make the person who phelang le yena aware hore wena o batla eng, so that a tsebe hore wena o batla eng, so that if a sa o fe ntho e batlang o tsebe o itokolla ho yena. No, ntate moruti ke ne ke mmotsa ona ke re kenya lona le a jolana na a re no ke tlo o nyala. Okay. Ha re tlo ntsha maikutlo a hao, ha re tlo batla maikutlo a hao, o tla bantsha ho yena ne. Gale ke ntse ntate moruti. O itse? Yo a hle weye a. Okay. Abuti wa ka e seng hampe. O utlwile akere? Ke utlwile. Ska hlola O tshaba batho maybe. Ha? Maybe ke motho a tshabang batho. Maybe ke motho a tshabang batho. Okay. Mara ke utlwile. Okay. Okay, next. Ha re kwala. Ke di feeding tse tharo tse ona hana ngore ja o sukudisa re ska nyala. Nna ntate moruti ke na le 2 years ke na le motho. O teng ka kereke? Ha yo mona. Okay, ke maketse wa hana tse. Ke mo ntse ke mo tapisa kwana ntale. O tlo mo tapisa. Ke le ka bua le yena o ile a ka tsa ngwe fela. O ile a tla ngwe. So dintho tse tharo tse ona hana wena ke bothata ka wena ke di. Ai nna ke bohale ntate ke batla bua. O bohale. Ya ke gone o bua ntho bo makgetlo a mahlano ntse ke bua ntho e bone. Ho ga ke a tlholela. O acta jwang? Ke le ka mo bontsha ka ke a mo bolella hore ntho e itseng e nkwatisitsa ke e batle ngwana e tlogaela. Mara pelo ya ona e teng ke na le pelo e telele. A go ke na le 2 years le ena lona. Wow. Ya lona le dipetsana nyana ka mo. O na le petsana nyana tse yena tse tharo. Yes. Yes. Tsena tse ding ke bana nyana yo ka mo. Wena na le dipetsana tse kae? Yo di bohale hore. Tsa hao. Tsa hae. Ha ke bolela wena tsa hao di kae? Di pedi nna tsa. Okay. Ke ngwana na le moshanyana. Yena na le ba 3. Yena o na le 3. Ene bana ba bua haholo. Ai, e mongwe o nyetse. Yena wa bua ngaholo. Yo mo bete. Okay, ya o qetela ntho na nang ke bothata ka wena. Ai, nna nka ga ke na yona tete mokuti. Ya o qetela. Hai. Ona lo betsa le yena ka mahlong. Ai. Yena. Hey, tete mokuti. O betsa mageu. Ke re mana la o no betsa mara ska betsa tjena. Hai. Wena o itlontlol. Ke re lo sengwa ka shene ke mo boletse. Ntho e etsang hore o bolalata motho a nwang mageu ya o sukudisang ha wa bona next ka moka kereke. Ke ne ke sa tsebe ntate mokuti. Mara o so bone motho next ka kereke. Ai, mona ntate o tla mo fumana e be la palong bothata. Ba di hana ntate di kgomo ba di bona ntse ba feta. Ba etsa ba hana le di kgomo ba di bona ba ntse ba di bona ha ba feta mo. Ba hana le di kgomo la ba di bona bana taba le wena. Bana taba ntate mokuti. Maruna le motho ke le ngwa mona mo. Ka ga sa le yo. Una ka tsa. Ai a nyamela ka morao. Ibile qeta ho reka vene nyana ba nthamo ya Mazda. So ya boile. Jwala o se bile motho mmoneng. Ai ke santse ke shebile a nyana ntate mokuti. Okay. Isa itukisa. Okay, Ke ba botse le yana ke mo botse re a go njwetse. O ntso batla ho nyalwa. A re ke a le batla le nyalo. Ke re mana ne sa tshwane le wena wa bua. Ne ke nna na tsantse o jwetsa gore ke batla ho nyala. Ka mabaka 1 2 3 4 5. So ona le nna ntate moruti ha ka ntena ne kgetlo la pele ke tlabe ke bua le ena for itse ntho e so ha ke rate mara ha ka iphetha gape ke se ke react because ke buile le ena ha ke expect hore a tlo dira the same thing e rileng ra bua ka yone before so ha iphetha ke se ke react and go reacteng ga ka se ke tla ka le rata no se ke chikana le hore ha go ompe ya down ha ke gone o ba down. A o kgone ba down. Se nna na go kae? Re jotse
Re utlwane ka 2020 ka 2014 and then be re dula Samo ka 2020. Ntse re le Samo le no. Le na le bo 5 years. Le dula Samo. Le na le 5 years le dula Samo. 2020. Ke 6 years. Ke 6 no. Ke 6 years le dula Samo. And a bui ka lenyalo. Wa bua le no mo mshong o buile. So e be le for ha go beya child bo tlhaga ntwe engwe gape e mo batlang child. Kopa botsa potso le ngo be iqetile. Ke eng o nahana ngore ke eng e a prioritize dintho tse tlhagang ka speed a ba bela wena morao. Ha ke itse ntate mogoti. The only thing e ke itsenyela ha rate ha ntse ke mdirela lerata. Okay. Qetile. Now a ke bona bomme ba ba kae? Emang ka maoto bomme ba batlang lenyalo, bo ntate melang ka thoko. Moshimane ka tloka mo. Bo ntate ba 5 ba batlang ba 6 a ntate Moshisha. Le nna ke teng mon spiritual. As compare Ne ke re wena Bishop. a Moshisha ke go khalmela. Moshisha. Ke go khalmela. Abishi. Ha re judge. Le wena ke go batla lenyalo. In the town. Ntate moruti dintho tse tharo tse yentseng hore e be le no tjenana ona le kereke kana kana e be le go ha o so ka nyala ke eng? Bazalwana bona mme pe bona phamisa letsoho. Oh, Jesus Christ. Okay, ya pele. Ntate moruti. Ke na le bothata bo tshwana le ba hao. Wena. I'm too picky. Ke picky. Agree to picky. O choose. Thata ba ka ke bo. O re Moshisha. O re ntate. Ke re le nna ke bona ba ka he o. Nna ba ka ba pele fela bothata ke hore I'm too picky. Choose. I'm like sebetsi kana. Tshwantse go ganya ntho di ganya. Le no a grumar la bona hore le hlola ka lekotsi. A grumar a gru bone mos. Mo ke boneng. Ke bone. Wa bona mosujwa. Ha sale ke le jwalo. Ke lihlo. Nna ke batle mpinyana. So, ya pele in short Bazalwane, I was too picky. Mara tlo qoqela. Tlo ka speed. But most ya batho ba tshwanang le nna le Moshisha ba struggle ho thola batho. Batho ba picky ba choose. Most of us ra sokola two le batho ba di type. Ba dutse mo. Ba di type. Batho ba di type. What's why? We always Luena. Mpe Red Bull kapa Coke. Bompadlas. We always in the temageta. Ke a tswa le bana ba ka ba teng mona ba ntse ba tlo batla lenyalo. Ne. Bothata ba rona ke bona ntshebeng. Re lebetse hore ha re batle container. Re batla content. Ntwena ntse le eng Coke. Ke Coke mo hloka eng ko lokoting yena o hloka eng? O hloka eng?
Coke, tinian, entle. Mara o hloke botlo, o hloka ntho. Now, ha se letse o tlo etsang ka ntho wa e lahla because ha o hloke ntho o hloka ntho ka batho ba batlang di type most of us batho ba di type re sheba ntho ho runa type batho ba di type ho runa type ke the appearance libitsang kyon most ya batho ba buang ka di type ba bua ka appearance imba ile fela ba bitsa type mara actually ke appearance re sheba appearance and that is why most of batho ba shabang the appearance ka fela bana batho because of the we don't consider ntwe ka hare because re phile le ntho le tin le container re phela re hloka eng content ntwe ka hare so most na ke a bobedi en shapileng ha isale ke kopane le batho ba batlang kile ka etsa show e bitswang the right pick ha tla bo ous ba decent ba se ba le well established le ke ba tseba bana di dikoloi tsa bona matlo a bona ba bang bana le di business mara ne ke ba sheba le bo maoto ke shebe di traffic room we listen we don't judge se fapana I'm not lying basala ke bua pela ntate modimo ke sheba bo ditono ke sheba bo mekhaba o funa le mekhaba na le ditona ho nna it's a turn off ke wana ntho e shapileng ye wa itse ba ntho ke banga tlo ya na koloi no le turn off o sa apare hantle o sna koloi o sa mfe tšhelete ha o type yaka ya no tlameha o be motle o be well built cause ke mogutshwana ke ne ke batla motho a tholanyana na ke tsona ntho tsa ngwaneso a ke tlo ja tsana ke a tseba ba re he batho ba tshwana le wena most ntshebe batho ba tshwana le wena ka fela bana batho ke a pele he bothata ba ka ke bona ya bobedi ke itse ke ya bobedi pelo wa ntshukudisa ke a utswa ke bua habedi fela raro ke a utswa ntshukudisa ya and ha ke ka bona o tla ka dintho tse ke di tsebang tsempa le itse mo ke tswang teng ke a tswa ke a baleha ne bile ke na le lentswe le nang ka di thapo mamshalfa ka speakers bo tlokwala ne bile ke re nna ha ke praise ne ke re lenyalo la ka la 22 years ne ke khametse but no o tswe ka 22 years ke ne ke rata hore ke sokotse o itukolla mara no ne ke re ha ke batla partner ne ke batla commitment ke beile mo ha o ntshukudisa ke ke a bobedi ne and then yeah ke tsona ha o lo sele ke o kae ke tsona ha o lo nna tse ndubileng o hloka pelo and then ke phiki and then ke consider libitsang very considerate yan o nahanela batho I seng o nahanela but to all ke consider everything ntho ngwe le ngwe ke consider ke a check hore hona ke consider hore ebe ha bua tse re tlo gona o re tlo builder aka gona ba mosadi wa ka ke skeptically ka pae so ke le la mabaka he but ha ke kwala yo sileke o tshintshile nna ntate moruti ene o na le nako e ka o tshintshile sileke a se ke ra botsa mahlanka ba modimpotso tse thata
Seleke ke tla o kgaola o tla bona. No, what's one of the things you took in you can think uchinchile until you feel like practical. You can think uchinchile until you feel like practical. Remaster a theory. Theory ki inki ubua. Yo na ki hambole. Yo na wata ki amamela. Yo na ki akweka. Musang huso na leading to te batlang o qeke. Ke man mo re tlo bona gore ka nnete motho na o tšhintšhile. So nna le nna ke se bodisitswe ke ntho ya hore ke nahane hore ke tšhintšhile until o fihla nako ya eng ya practical. Ko tjho re kaofela. A re kaofela. Wa bona but now ntho ke batla o tla o yona bazalwana. Ke tlo le rapella haholo ke tlo le rapella today but nkadime le laphi nkadime malapi ke batla a be 4 kapa ke etse tjena fela just to cut the story short. When you read Genesis chapter 1, Genesis chapter 1. Chapter 1, verse number 18, chapter 2, verse number 18, Jwale morena modimo a re ha se hantle hore motho a be inotshi ke tla mo etsetsa molekane ya mo thusang. Ka English ka speed. Then the Lord God said, "It is not good for the man to live alone. I will make a suitable companion to help him." Okay. Ke kopa ke di thuse ka speed bazona. Chapter 2 verse 8 yaba modimo o le maserapa Eden ka nqa botjhabela mme ho sona be ya motho eo a mo bopileng. Ka speed. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man he had formed. Ba khatsetseng dulang fatsanyane ke a tla lo. Now ke kopa le bontsha something. One of the things at least and delay maphelong a batho we can underestimate tabalinyalo re ka enka hanyana but ke go ba le mamela ba solana wa bona ka ra dikereke ho tletse batho ba o tseba di puzzles. How di thatholotse ho dutse batho ba thatholohileng jwalo ba o maphela bona a leng jwalo a le skhatata and now ho kopanya bothata ke ho kopanya maphelo a rona nthona ya hore ebe we are bophelo ba rona bo qhalehile eish go tlisa delay e nngwe tshosang ke tlo le bontsha something. Ntate modimo o dineo he's the one ya qadileng lenyalo tshimong ya Eden. Ntate modimo o qadile lenyalo kae tshimong ya Eden. Then ha qetile a etsa hore dintho o entse hore tshimong ya Eden e be le dintho tsohle qetile a tlisa Adama hore Adama le Eva ba tlo thusana to run the responsibility that e modimo la fileng Adama le Eva. Because Adam and Eva on a responsibility. I mean Adam on a responsibility ya tsimu ya Eden. La upola that dem dimuna ite ilime
o e hlokomele. O etse jwang? O e leme, o e hlokomele. Now, here is the problem. Adam ana fuwe that responsibility ya tshimo ya Eden. But nate Modimo a realize gore this guy ha tlo gona a le mong. Tlo ke mo etsetse mothusi. Tlo ke mo etse jwang? Because the responsibility ya Adama ona ke ke a gona a le one. Ntho tlisang delay ho batho ba bangata ke ena. Ke there are people ba na le responsibility in their mind, ba na le ditoro, na le ditoro. Ditoro tsene ke responsibility ya hao. Ditoro tsene ke responsibility ya hao. Ba bang already sona le that responsibility. But are shebeng what was the cause e ntseng gore ntate Modimo a ro Adama, it is not right for you to be alone. Ke arabe because Adama was not capable. If he was capable alone, ntate Modimo na ke a tlisa motho mong ho tla mo thusa. Adama was not capable alone. Because if I'm not alone, let me bring somebody to Tucson. Most of us, they want to be alone. Incapable. You want to be alone, but you are not capable. And that is why some of you, there's a delay. Can I talk to somebody? There's a delay in your life. Now, can I go deeper? Now, Timuya Edeni, there was a role under Temudim for Adama. Role under Temudim for Adama. In a role under Temudim give, go for Adama Timuya Edeni. Kima Yankutwa, go Mufa in. I argue to Bazaman. Kyobareba Mudimu Anka Moto, a Mesra Pensa Eden, give verse 15. Mudimu Anka, Murana Mudimu Anka Muta Mesra Pensa Edeni, Hore Asili me Asishokomel. Now, verse number 8. Verse 8, roll under Mudimu fellow, verse 8. It allow 80 fellow 8. Kyobabu. Roll under Mudimu, who Adama, it allow verse 80 below fellow to verse 80. Who ya pay the Mudimu Asad again. Role yanda te Mudimu ere. Yaba Mudimu ulima serapa. That was the role. Go for Adama the resources. Umufatse muya ede. Hakretile. Role yanda te Mudimu yaba feletse mo. Hakretile. Keman marim usilime usi hlokomele. Ki verse number 18. Uyete jo usilime uyete jo usi hlokomele. Now, Mudimu file Adama role. But hakretile Mudimu chaisi. Hakretile mamela he Adama. Kiena role. Here is the responsibility. But now the problem that them Mudimu has Adama fonor Ahmar still was on Adama Hagoni. Alimu. He's not capable. Quand il joue un très jeune, n'a qu'au dire qu'il y a un backslide. Le role ya o tshwantseng ebe hona le mothusi ya o thusa wena role yo no e batlela Modimo ke go ba o iphetha ke bone stung go tlile mfanaka role ntsana role okay ke go ba bontsha potso o nyalane le ntate le mape ba le sentse le na le ntlo le nyala le soka le balentlo tlokwa tlokwa mape bona ska matha ngwana rona ska matha le nyala le soka le balentlo
ska ba matlhatlhe maatla motho e mong ke mang e ba nyalane ba le na le ntlo le monna ma la sa le siko ke mang tlokwana ai ke o rata kele a o tsimo le mene le ya a o le tsibe hle now ke tlo le bontsha ke tlo le thuba ntwetse lenyala le le se nna le ntlo Ntate le moruti dula kae re dula ko Pine Haven Pine Haven ke ntlo e smart ke a tseba ke ba ke ma suggestile gore ntlo le bete ne ke sa batle okay o no etsa ne ke sa batle ho ba le ntlo ne ke sa batle lo dula mo Eh. ne go le fere for nna ke kana go ntse ke nwa ke fila gore a khona ka tlo nkisa Now, fere yana ke go bona just today I mamela ntwe mamela do you know that hoja e se ka mosadi wo nka bo sena le mo dulang teng hona le possibility ke tlotse ke mo jwetsa ke gale ke tlotse ke mo jwetsa utlong ke tlotse ke mo jwetsa ke re nka be re sena ntlo wena Eh. personal alone personal ke tlotse ke mo jwetsa ke ga ne se ka wena ke re use ko re na le ga re tlhaga bo toropong ha re feta yana mo supermarketeng ene be ke re hal ma go ntse go pola go ne ke sa batle go tlo dula ha ene se ka wena nka be re sena ntlo ke tlotse ke mo bolella Basaban. And that role has haya bapalwa ke modimo. But modimo file motho. Ya tlo bapala that role. Now, hore ibe le mona mo le leng teng. Hona le motho ba petseng role se modimo. ke nnete Tlokwan moshisha, tlokwan my boy. Tlokwan. Ole morika 42 42. Emong. O bile le ntlo ne le morika. ka 2010 ne ke le metsetle a 2010 ne ke le 72 ke ne ke le bokae maka wa mmetso ganano O ne le 40. Okay. eh Tloko jwetse. Ha ona motho a bohlale jwala kae. Ha ona motho ya bohlale. Ha ona motho a bohlale jwala kae. 40 42 40 42. Why was none? me ke le 38 ntate O moruti ne le 38. Eh. O ne thank you. O ne le 38. eh Thank you Shepherd. 38 42. O thuswe ke now baba kae batho ba dutsing ba re no nna ke batle mosadi basadi ba sokodisa but kana go tsena you need a helper now there's a delay on the side la moshisha there's a delay ya side la moshisha there's a delay ya side la moshisha ona le delay bophelong ba hae. And now, delay no cause again. It cause there is something, a helper. But when Mudimu ara Abraham, Adam, it is not right for you to be alone. Mudimu nati about you are not capable for everything. You are not capable for Ntongwele. Come on, Mazalan. You are not capable for Ntongwele. Am I talking to somebody? Now, here is the problem. Most of us Satan ha batla delay sa maphelo a rona. O etsa hore o ipone eka you are capable alone. O ipone ka re wa khona alone. Bishop, how bua ntwena I remember ha ke qeta ho nyala. Ha ke qeta ho nyala ho nona le tshebelo pele. Ne ke na le ha ka le mosadi wa ka le finisha ka le everything. But after divorce ntho engwe le engwe ya collapse fela. Ke le modika o divorce no. 11 years. 11 years. Ha so it's next no. Ho kopanya bophelo bo.
11 years after divorce. Why le kgetlo la pele bo ne bo kopane? Because there was a manager, there was somebody, a helper. And I give meter manager. Umita manager. Eh, ntate mo. E mang bana ba ka batjha ba ka ba banyane ba batle batjha ba ka ba banana fela. Ke batla mosadi ya seng a hodile ya reng a sa batle monna o teng. O teng hlong. Mam Jalf. Wena o na le mohlolo e etsaetseng ho wena. A ke rona le mohlolo e etsaetseng. Now, it's just that mohlolo ko ona etsa ke se ka kgona ho bua ka wena. Because mohlolo o ya tswa ho yentseng. O inkile bophelo ba o mona. Ya o phamisa mohlolo ba o bega mane. Now here's the problem. Ntotlo le shapang bana ba ka ba batjha ke ena. Ke the mentality and the mindset. Ya batho ba ngata ba dutse mona ba nahana gore bona a ba hloke di helper. There's a delay. Ole mori ka mabe. Ah. 31. Na sorry 31. Eh, 31 ka September. 31. O dula ka eno? Ke dula le mama wa ka. Tlokwa. O dula le ma? O bukae? 33. Eh, ntate. O dula le ma? Ke hirile ntate moruti. O hirile. Eh, ntate moruti. Okay. O bukae? 31. 31 September. O tshwara 31. Eh. O dula le ma? Le mama. What's all salam? There's a delay. You are about to be frustrated. You are about to be frustrated. Unso autumela frustration. So ke no yo, mara also you feel hantle. Se ke kene ke ba under pressure sometimes. Marwan Khaza whatever. Marwan Khaza, you are so much honest. You take it so I have to be honest though. Sometimes ke ba under Uba pressure. under pressure. Uba pressure jwang. Like ke shwa ke se ke le moholo hore no man ntaoleng o messitse up haholo. Now, ntotlo le shapang le be miserable. Nka confess. Ai lona, bona le a hlaphohelwa. Amar ba zalan lona. Confess. We listen to judge. Nchebe. We listen and don't judge. How about o se mo ka rakere ke mo? Ana tshisa. Ona ba tsaya. Ke matsa. We listen don't judge. Ke matsa ga bohloko so so tla pelo nyaka. How about o se mo? Ana tshisa. Ha emeka pele a uthixo nkulunkulu Jesu uthixo batho ba kerekeng ke ba ra icon yena ka re mamruti ibile batho antse ba re tate moruti wa o sa inkele yena le a ho tumi boitumelo rena le re sa o ja tshwena eno marato ga 4 months ska tlo papa haba le motho eno na tshese le mo tseba ene le galla ba bang ne le batla ke monyana ne wa mo tseba tlokwan di hlola ka la Victorious tloli hlola Victorious wa mo tseba ne le fina jwang ka yena ne re utlwa hantle hore o tla o tshwanela dedi
Le motse ba basala. Pula le motse. Okay, tlo ke ba tlwele ba sa tsebeng. A tshisa. Ene ra hare. Kana na ntwana na rato e bua. Hai kana. Olare. Konya magajuta. Harry Walling, that lady, she was young, very beautiful. Young and beautiful, and very decent. Katsatsi le le. Ha ke qeta ho divorce. Hape kgetla bobedi. In close le tlo. A khalo paka ka nna tlo. Se le ke tlo. Tlo. Khalo o le pakya bata. So close le ke. Tlo mpotlo. Tlo ma boss. Tlo e wa ditela. Le a hopola ne ntse rena le studio ke qeta ho divorce. Ne le dula le nna ka studio le motho o. Le re Ra o kopa tle change motho mo ene motho ne re motho a change gore a gone go fita bophelo ba gago because o batla go monyala se ke interested ho ye ene bohloko maphosa ke le interested so much khaitsedi ka ke morata se go tla jwale ke morata. She's very decent. Lehana make up decent. Very decent. Very intelligent. Very intelligent. Motano na tshwere bophelo ba kereke na tshena. Kereke na tshwere ke everything. Ona re ha tsantsa change. Abare yena o jwalo then a ka se khone change. Ana re fela nna ke tjena mosele ka ke na fan. Now nchebe le nakalar twing. Hale na ka ntse le re le agents re now tlo ke le jwetse ke le tloela bana ba ka satana ona le tsela ya hore frustrate skela nka nyane tho re be re bang skela nka nyane. It's one of the things of satana le tlisa ngo tlisa delay I sebedisa ngo khosa delay. Because how le mo tshwantse kopanye bophelo o le one. It's a process bazalwane. And ba bang ba lona like I said to you don't have the ability ha ona le bokgoni. Ha ona le bokgoni. Next. You imagine if pebana na sina mepebane. I mean ntho shepherd pebane. Nka ba le kae if ana sina ntho mosadi wa hae. Nka ba le kae? Amen. Nka ba le kae? Let us be honest, nka ba le kae? Ha ile na le monna wa ke ma suggestile ngo ba le plek. Ke nna suggestile ngo ba le plek ntate moruti ke re re tshwantse re be le ha rona mo bana ba rona ba tla tseba hore ke ha bobo. La ba le ntlo. Ga ba le ntlo ntate moruti. E kae? Ke ha ile for e ka Rockland tse ka mona. Mamela. If una saka wa ba teng bophelong ba ntate no ka be ntlo ile siko na. I mean ka be le teng na. Ke batla go jwala ka be ntlo le teng. Ka be le siko. A o siena ke banka e. Dilemo tsa re ene ka e bua le bona ka re ka tsatsi le le tla ba miserable. Mama ntlo e ka e hle ke dulang ho yona ntlo ya ka e kgolore le dikoloi di tletse ka lebala motho ke a ntsa re nna I don't know and for ha ona motho ke batla change seleke nna ke batla motho a tlo change ntate moruti difficult and then like mamelang ho etsahetseng ka tsatsi le leng ka lefu la mme wa hae ha re fihla ha bona ke re motho o ntse le morao tje ha o soka o ba le pleke ha o so be le ntlo ha o so be le hona le mosadi ene le friend ana sebetsa ho nna no na sebetsa ho nna bobedi ba bona yena le nono ke ba lo batla setsa ditsa face 7 ha iqala mametse ntate magete
phase 7 excuse that Ntom Shepherd Bebane Shepherd Bakhetha phase 7 a iqala ke ba batla ditsa itse ba qeta ho thola ditsa ke be ke ruta ntho e ntse ke ruta ka yona no na dula RDP a dula le a hiretswe ke boyfriend ya RDP mona motho e ke buang le yena ba dula le no ka ra RDP eo ke be ke ruta ka ntho e ke tlo e qetelang ka yona e ke tlo rutang ka yona no a change it's no ha change because sometimes ntho e tla le shapa basadi ba batla lenyalo ke hore ho fihle motho ya batlang ho bona wife wena bohlaka ka appearance ya bo girlfriend and then I'm not interested to the girlfriend edite ha ba ke batla di girlfriend ke tla ya ho tsona mara ha ke tla wena ke batla wife I want to see a wife ha ba tsara nina difa basadi when motho fitla wena tseba ro batla eng monna ya fitla ngare nna I want a wife o ba hlaka appearance ya girlfriend ya wena o tla dula and tlo go tsetsa banna re etsa eng dulang fatshe bana ba ka ke tla ema lona so qet ka lona ene runa banna re etsa tsena ha ke fitla wena ke batla wife mara be fora ro girlfriend ke tla go tsetsa ke ro tsaba ke batla wife o bo hana o change ha ke tsamaya ka nako nngwe ha ke tlo tsamaya ke tlo batla utlwa re o tshwere girlfriend ke mang tshwereng banana kapa ke mang tshwereng mazimba ke banana that one thank you Daisy ke batla banana ihle nna ke batla eng ke batlang ba tsama wena o decide on mpha eng a ke tlo tsamaya mara ke tla re girlfriend ene ke re mpes ntho alang ha butwa ka mphe alang sa ke le bontshe di girlfriend ha di refa di girlfriend di appear ile di girlfriend runa re batla di wife ha re tsamaya ha ntse ke mo hlafuna tjena ntse ke thiba ntse ke batla mara wena ntse ke le teng wena ke tsamaya mara because o hana mpha a wife ke ne go change go gagate ka ditaele tsohle and I give pause. It's going to be I guess this one. I give pause because none of you take about the wife when I decide on find a girlfriend. Joel, I get to 12. And I take it as well. Take Sheba, we happy. Take Sheba, we happy. About the wife. Marican take it to a girlfriend. Why is her girlfriend? Because in Tanal take it shocker. Say, you must have written to make it shock and Fenam are not. Bohloko tlo go jwetsa banana bana ba etsa ha ba tsebe bohloko ba mme ya o hodisitseng ya neng a lebeletse o bona o le wife ha ona mme ya thabelang gore ngwana ha ya bantsa a shebuswa godimo a hlafuniwa mahala hai bo mme bana ba qeta re hodisa ba gala ba proud ha o hlatsena re ngwana ka ke ane le mogwenyana ka ke bane bo mme le itse bantho ke bang ka yona bomele a itse bantho ke bangang lona banana tlo ke le jwetsa ha le tsebe hore le kentse bo mmalona dihlong tse kae
Bomalona ba dihlong yazi lonto. Because as motswadi priority ngwana ngwa wa ngwana na ke lenyalo. Ke dithuto ke but lenyalo ntse le part. Ba tla bona ngwana ha wa nyetswe. Ho fapana re bana ba ngwana ha wa na tshintshwe ke bashimane stratong. O batla mona etsa jwang a nyetswe. A sa utlele bana ba mefuta stratong. A sa utlele bana ba mefuta jareteng. That is why batswadi ba rona bana le potso ena ngwana ka tla nyalwane. Le tseba potso ena e tswa kae? Le tseba potso ena ngwana ka tla nyalwane. Le tseba potso re ngwana ka tla nyalaneng. Le tseba potso ena e tswa kae? Botebo ba pelo. Mane mo pride ya mmawe dutseng teng. Mma ba tla ba pride. O tsama ka koloi ya uswaka. Come here. O tla Joburg. O tle ka koloi. O tla Joburg. O na le monna. Sheba, you can imagine if o le mme moradu wa hla ka koloi a letse. A tlile hae. O le mama. Pride ya hao. Moradu wa letse. A hla ha tlile hae. A tla ka koloi seng a tla phusha bana ba bararo ba batsho. Ba kakang haholo ba senya le ditshwantsho. Pride. Ba tla ke dithusa ke ditlwella. Bana ba ka tla ke dithusa. Ha se bohle. Bana le bokgoni ba o jara maphelo a bona. You need help. Modimo tsibile Adam ka se kgone o jara bophelo ba ya a le mo. So the problem is a delay. Ke kopa o qetelle. O se yana nqhoshetsa. No a thola motho a helwa ntlogolo. No a helwa mzama wa ntlo o tletseng ka jarata. O se yana itseng yana ba tlo tšhintšha yana ba tlo etsang. Ya bantlo stance sa e sentse se dutse se le jalo fihlela ka di matshepiso stance tsa. Like about nshebeletse Facebook wa tseba ke sebe kre. Wa ntseba like about ha ke sebe. And then ya ba stance sa o ska di matshepiso. Motho ba ne ba phela samu e bana ba strike la samu a tswa ka forum pele. Ka tsatsi le leng she cried una alla dikeledi a re wa ipotsa re tlo etsalang ka bophelo ba yo sa le moholo. Ulisitswe una lla dikeledi a re wa ipotsa re tlo etsalang ka bophelo ba. That is why a nkileng qeto ra mpa tsamaya a lo le ka bophelo bo bo ka age fe ka nako efe. And that person, she had a great opportunity. She had a great opportunity. Alone. You are alone. And Mudimu said it is not right for a man to be alone. Banabaka, it is not right. Ke kopa le mohla le fihleng staging sa ho jola. Ke kopa le hopole hore it is not right for a man to be alone. And it tloela ho jola. Build down. Dulang fatshe. Ya o qetela pen fatuki ke sokutu. Created opportunity. O bapala ka yo. Hona le ba shebileng. Opportunity engwe le ngwe yo bapalang ka yona. And ya ntse nga sheba le hore downfall ya hao ke eng ka opportunity. Tlo nke le jwetse ke a kwala basolang. O itletse motho tlo ngwana ro. Tlo di shapo tsaka. O itletse motho. Ke o itletse motho. A fihlara. Mampeng se ka la futuma. Ene kilikile ka ra kere ke kilikile. Ya. Kilikile. A sore ke tswetse ka ntle fela ka lo batla ka ntle kilikile. Ba ne ke swa ba se ke le pela motho ke thero tsa ka o di isa kae. O di se ka thero tsa kae ka ro qakile nna motho le gale ko rereng. Luna.
kopa o iphete ke kwala ba bang ke ba lekile bana rona ke lekile mo sefapano ke lekile banka ke se ke le pela motho ke bogalmele ke re butle pele ha o so le rofotse ha ke le rutile no la ka batho rutile ke re satan ene malotsana bana ba jwang mama ha ba dutse mo ba je ba dula tshang ya dedi ya papa la ba tla pela ka ba re ya papa e re ke leke ke ba lekile sefapana do no nthola ke lekile mo fihlela o itlhaela motho e tsa fihla sheba and le ena re a fapana ka age a ke la bona ke a tswa le ntselisho ka pele ka ke a tseba re a fapana ba tlong ke re jwetse o etsa tsena today this person ke itse o yena ke re phele sa mo ke re sheba ka re ke le jwetsitse ka ke re shebe taba ro ke fihle jwang stageng seno sa hore ke be ke phele le ena because that's stage se easy ho nka motho tlo phela le ena ntlong ya hao ka re ke kopa ke re tlo tsebana hantle ke fihle jwang stageng seno ya o qetela ke fihle jwang tabeng ya o mo introduce a ya tla fela ke fihle jwang number 1 o sebedise monyetla mphetsi pulpit ya number 2 maybe kana o tle wife ha yana ile hlanjetse minyetle meng iphumula buthi mabutso hle minyetle meng e batla etse tjhe ke monyetla ka ngwana o monyetla minyetle meng e batla etse tjhe ke a tseba le sonkutlwe minyetle me e batla you must change, you must adjust, you must bend o be something but ntho e tla o thusa opportunity. Now batho ba tsena batho ba ema tse motho ba re never nna ke ba tlo change o te change monyetla kona a nka ba ka utlwela nna ke tlo kodela nna ke tlo kodela for ntwe nna ke tlo itshotla for ntwe. Now the problem e etsalang ke ena delay ko pa rapela mama ke molokolle mphe grape tizer le pheko ka pa rena le grape tizer ke tlo fa yana morato ya rena le grape tizer e kgolo e bule o ibutse dula mfatshe ke atla modimo ka ke rapela mama tshetsanyane meska swang ho yana ba loiting le tlo tsamane le a tsamaya ka ba tsamaya le am lokulla gre le am lokulla gre modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 5 6 7 modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth ke a kopa morena Jesu ke kopa mo etsetse mohlolo o tshosang ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth ke a kopa morena Jesu mo etsetse mohlolo o tshosang ka lebitso la morena Jesu mphe metsi ya grape ties ibule bula le pheko sutha house morati wa ka tlo bona ke
ke kopa o mo tsamaele le dintho tsena. O qale kae? O ifuthumatsa fela hanyane. I know 3 days. E bitswa pheko ntwe. O ifuthumatsa fela hanyane aba enwa for 3 days. Ha o qetile a ka tlo sebedisa yena. Yena ke madi a morena Jesu ya. Ke kopa o tsamaya o tla bona mohlolo. O tla Mothuse. O tla ntebua ka tsela o ntebuang ka yona o tla ngwana rona. Ha eba e se le teng diteboa ka di sia. Ke motho le tšhelete. E renga mene be ke kwala. Thusa. O tla mme mapeba le tla bua le ena. Now, delay tliswa ke. Bazalwane. Nshebe ka fela kwela mo sheba batho ba tswang sheba. Ho kotsi ho sebeletsa ntate modimo. O le under pressure ya o bona bophelo ba botšhintšhini. Number 2, ho kotsi ho sebeletsa ntate ene bo bukhositseng. Ho kotsi ho sebeletsa ntate modimo. La ba bona batho bana ba ho bapalwang ka bona. Ba mathang dikerekeng tsa ho fela ba di tšhentšhang. Ba under pressure. Ba batla bona maphelo a bona tšhentšhe. So ba all over because they are trying everything to change their life. Ho kotsi. Now ha re shebe delay engwe khoswa ke eng. Nchebe let's Bishop Makam. Let's Bishop Makam. Iwa moja alafu. Ukila bona Makamu successful jwa. Tloko jetse o etsetse. Makamu, he is very successful. Moshisha tlokwa. Makamu ntatu wa ka le mme wa ka e ke le rata ma. Makamu o na dula tjena Pretoria ke tshwere crusade. Nna sa dule. O na dula bile le mokgotsi ya ka levelile. E le mokgotsi wa ka levelile. Ha fihla o na o emela. O na o emela abana le gona levelile ka ntle. Makamu na dula tjena a botsa nna hore mogano wa mo o phumelele njana a botsa nna hore ditsoseletso tsa ka ke di tshwara jwang ke etsa. Today Makamu o kwana ha ke mo sheba ke mona la kwa mpotse e fihlile jwang mo Makamu na dula tjena a mbotsa mogotsi o entse jwang di crusade tsa ka ke le bo Pretoria moruti Makamu na tla Bishop Makamu na tla bo moshisha ba tseba ha ke le busy ke rapela batho Makamu na dula le bo moshisha a emetse nna a tlo mpotsa hore o etsa jwang a mokopa di plan ke mothuse ana le koloi A1 mpotse Makamu etsa etseng mosadi wa ene le sister if I'm not mistaken tse mo sheba Makamu kae ka bophelo Makamu ha ile kereke Makamu na le mosharo moholo o shebella ntho o moholo o motle very successful mpotse o etsa etseng Nekinahana ntwena ya hore it is not right for a man to be alone nekinka hanyane. Nekinahana hore I'm capable for everything. Pastor Wangul, I thought I'm capable for everything. It's a no sense get to fit in. Get under pressure. Today actually business lay one. Again I lay one. I can allow ngodisa batho mosha kapa wa joinisa bonyana Makamu is very successful umfeta o hole ha bohloko ka Makamu ya qadile mona ke mo shebile a ithuta ho nna mpotse why because nna ne ke retis ne ke nahana hore ke le jang ene tlo nke le jwetse ne la hopola ne ke rata hore ne ke re ha ke bua mona ke re ntwena how to behind a successful man there's a strong woman. I thought I'm capable alone. I thought I'm capable alone. I am
I am 57 years. Ke nne no ntse ke struggle le tsatsing la ka shekolena ho phutsa bophelo. Why? Because I took it very light. Wabana that lady at my name. I can understand. Lenna nenga tsama if nele ke sa le rata. Nenga be tsamaile. Ke lo qala bophelo somewhere ke be taxi owner. Ga ona ntwe tsena tsa dikabelo di swaka lo ba swaka. I understand the frustration. I understand the frustration I'm promoting. Can I understand that? I can understand that loud and clear frustration I'm promoting. Because let's sharp at the same frustration. And alone sharp, how about 7 years and you are still pushing. When batu baba mbase bana leading to tsa batho sa mo yetsa chelete wena ko na tso sebetsa na leading to tse tlo thusa mo yetsa chelete baba mbase ba di entse dintho tse ba sebeletsang nna ko na ntse ke di etsa ko na ntse ke re ke batla o qala eng ke batla o qala eng ke batla o qala eng. Why? Because I did not realize already when to be alone as a papa didn't you. Amana mam jalfo di tifatsa ba tle monna. Mpotse wa ya sa batle monna. Obane wa tsewa rona le monne mongwe e leng wa hae mo. Mpotse monne no ke ba. Ke Tshepiso. Tlo kwa Tshepiso, tlo kana butwa. Tlo ntate, tlo. Tlo Tshepiso. Emama. Shebela kwa. Ha koli ya mam jalfa robeile o founela ma. Nandate. Ha koli ya mam jalfa robeile o founela ma ngo raiselo lukiso. Nandate. Ke ma ya communicate le batho ba lukisang koli ya mam jalfa na matata. Ke nna bishop. Oho. Wena o mosadi wa o monna ma. Ke na le mosadi ntate. Monna mosadi wa ke ma. Desri. Jwale mam jalfa wa entse o itsitile ka yena. Ha qetile. O hana o dumela hore it is not right for her to be alone. O hana o dumela. That is why I do think fast it is because kelello ya hae e operator ka yaka. Jole ka yaka le nna ne ke nahana hore ke right wa ke le mo. Ha ke re ke monna ke re bolele hore ba ratana ne ke re o mo sebedisa. O sebedisa Tshepiso. Role yeo mam jalfa na tshotse ba batle monna ka yona. I mean na go mam jalfa tshotse ba batle monna ka yona. Ha e batla, ha e sebedisa. Batho ba tseba re ke na le motho e tloma a tla nthusa. Now all of us ya mam jalfa re etsa the same thing ya because lena I did the same thing. Kana go na tshotse ke ipatlele mosadi e re tlo builda nna ke na taba le taba hore it is not right for a man to be alone. Ka ke re nna ke sharp ke diwa. Ke ke rela ya homphomotseng ke ke rela ya ho seneke ke ke rela ya mam jalfa ke ke na ra sa batla mosadi sa batla next mpotse o etsala no o ka imphomotseng o tsamaile ke setse ka manka slike ke no o line ya lenyalo ha ka tsamaya ho tlo etsala ene o tatile ha ipatle mona slike o batla ya ha bona ka kolo ya hae o tatile. Let us be honest. Right now, I'm very frustrated. I'm very frustrated, Basalan. Very frustrated. Talk on my baby. Come here, my dad. Talk on I'm like you, my sweetheart. I'm very frustrated. I'm very frustrated. Because I'm capable alone. But guys, until Mam Jalfa yetsa, Mam Jalfa itshwareletse ka Tshepiso mothusi. Nna ka etsa ka itshwarela ka bomphomotseng. Ba tsamaye mphomotseng o tsamaile ke setse ka slike ya tatetseng o tsamaya. Now, makamu ntshile because nna ne ke nahana ke na le bokgoni ke le mong. Makamu a ikopana le mosadi ba entse le mosadi wa hae ba tswella mosadi wa hae a resign mosadi wa makamu ha sa thewela e ka re ba itshebetsa makamu na le di o etsa di makasi o na le mosha rona le kolitse smathu ka November.
Tshepiso ba batho go dumedise go bua mantswe a mararo fela. God bless you. Delay e tla jwang. Bana baka, you are not capable alone. How to call? You will never survive. You are delaying your life. And I'll continue. Kana ko yo ke batla go rapella batho ba batlang banna ba di dula fatshe, because wena ona hana re modimo tla o thusa ka everything, but you don't know or the role ya ntate modimo Adama le Eva, but ona le role ya hao. I mean ntate modimo Adama, but ona le role e tshwantseng Eva a tlo e bapala ho Adama. Bophelo ba Adama bone bo sa batleng ntate modimo e dinthong tsohle. Ke go ba ke phete bophelo ba Adama bone bo sa batleng ntate modimo dinthong tsohle. Number 2, ntate modimo ha nne o icommita dinthong tsohle. But wa tsho yentse o itse because tse ding tsona di batla motho a tlo thusa Adama, tlo ke mmatlele motho a tla mo thusa wena. Le ano di tsifatse tlo ba ngwana ka yeah o dula kae hona jwale ntate moruti ke dula house wa ka phase 7 o dula kae house wa ka phase 7 ha o so how phase 7 o dula kae phase 7 o le mori ke na le 42 years a qotile dule fatshe ontsa because re nagana gore dintho tsohle di batla modimo ke go balemamele ntho e powerful. Modimo ha qeta o beha Adama tshimo ya Eden, a re Adama ha ke tlo etsa dintho tsohle bophelong ba hao, tlo ke batle motho tse ding di hloka motho ya tla o thusa. Who are you wena o itulele mona feel gore wena o ratile mo? You are going to be miserable. And ba bang ba lona o tlo ba miserable so sena ntho ka gona o e change. You are going to be miserable so sena ntho ka gona o e change. That is why le ngwana na ntseng a jwalla ka 25 years o ntse jwalla fela monate o jwalla for sex. You are just wasting your time. You are just wasting your time and disappointing batswadi ba ha. Ka 20 bana ba no ibile le ratana le 16 years. Ka 20 years o tshwantse botse ba o batla ya a batla o motho ana le plan ka bophelo ba hae. A fihle wena o sontsana le plan ka bophelo ba hao le direction. Ka bophelo ba una ke ana le business a ke interested in business ya hae. Ke tla age ya hae ke ana le successful business, beautiful business. Ha qetile ke ana le ntlo ana le ntho a dula flateng le a ise ya hae but una dula flateng. A bontsha hore o serious ka bophelo. And kana go tseng runa re batla brain, re batla ntho e kare. If ana sna kelelo ngabe ntse ke sa itlama ka yena ke tlweletse basadi ba bangata ba ne ba le batle. Ke tshaba hore ba ne ba le batle mo feta ba bang. Ke a tshaba ba ne ba le batle ke ba tlweletse why re batla brain. Delay 42 years unza dula o so high but that qetile o feel hore kelelo ya motho tsa ra o sharp, you don't need a helper because o tsama kere ke ntate modimo tla o thusa. Guys, it's not right for a man to be alone. Se tla ho mang? Why ntate modimo a realize itse hore mara motho ha right tlo ke mo etsa o thusa Adam dinthong tsohle. Le ha ile mona ke le modimo le nna ke le ntate modimo ke thuswa ke Jesu. Le nna ntate modimo ke thuswa ke mang? Ke Jesu. Mamelang bo mme ba dutse mona ba bang ba lona. Na ke batle monna. Nna a batle monna. Nna le nna ke ke le right tla mona ke le mo. Ha o qetile le mamano ya mela taxi ya monna. Lo kana ma ya monna e ganwang ke monna. O etsa ntho ya mamjale fa ha sebedisa tshepiso wena ni. Lino a le tswa mona tlo emisa monna ma. Nna a o nke o isa mo dulang teng.
a o theole o nkwe ke e mong gape a o ise mo o lo dulang teng o lo theola toropong monna e mong o nkwe ke e mong monna e mong a o kalamise taxing ya hae a lo theola somewhere ntse bophelo ba e bontse bo a re qetile be re dutse ka ra kereke and this thing e etsa eng ntho ena o nagana gore ga re batle dithuso e etsa gore re nagana gore modimo o responsible for bophelo ba o ka dinthong tsotlhe if modimo a na le responsible for dintho tsotlhe o na tshwanetse bo o nthusitse gore ke tshwane le makamo mare makamo ga a thuswa ke ntate modimo re a fitlha maleng teng there's the role ya ntate modimo but there's a role ya mosading wa makamo gore ba be mo ba leng teng today na kopa o kwa tlo kwa tlo ka topeng ke mang ya tenneng topo gape tlo kwa mbituma emamo e mong a phamise leoto le le leng e mong a beye le leng fatshe tlonkang le le babedi le tsamaya tumi se ka mo emela tsamaya tumi ka pace ya o se ka tsamaya ka pace ya ke mang ya sotleile mo ke mang ena ba o o tswa bane ha ana partnera ha iyo o hloka support o hloka eng support o hloka support hloka support ene bomme if le phoquwe ke manyalo a lona ske jalang baneng ba lona batswadi ska jala ho phoqahala ha hao baneng ba hore lenyalo ke gamorso banna o bone ka ntatao le senya dikelelo tsa lona bana ba lona ba hloile lenyalo dathino na moradi wa ka na re khutlelana le mokgwenyana ka moradi wa ka ntho mokgwenyana ka ke ne ke mo kopa ke re dathino khutlela paballo ngwanaka why enetsa go batla monna o tshentshana le banna ba tla o trapa ngwanaka e tla wa o fihlela se le loso o kila bona tight se le loso le antsa le tsane tse etsang dibunonyana di se di le loso le dibunu tsane se di hlephile dipontsho tsa teng Batswadi because wena lenyalo la o le faith then bo jala negativity ngwaneng wa hao re ngwana ka ntho tsena ke meleko banna ke meleko ba tla hloya banna mare ba tla e rata yo ba tla e rata tsela ka ba se ba e rata no ba tla e rata ene ba tla letlela le ditholana tsa lerato la yona ba tla no mare ba hloye lenyalo and ba qetile ba tle le bana ba bangata fela qetile le ba tloeletse hore ba rate thobalana ya o qetela opportunity tse ding di batla o change mamelang bana ba ka ke le fa le sephiri lenyalo le ownwa ke motho a le mong lenyalo le mothong a le mong lenyalo ha le bathong ba babedi lenyalo le tshwere ke motho wa ntate tje motho wa ntate o tshwere lenyalo tje ntho lenyalo mapete le ntho e tshwana hantle le o batla mosebetsi ha o tsamaisa di-CV o batlana le motho a tshwereng mosebetsi wa hao e etsa sense o batlana le motho ya tsa jwang ya tshwaraneng le mosebetsi wa hao and ha o fihla o yena ya pele ntho batla go etsa go mo impress o fihla mo jwetsa gore wa tsa nna o batla ke sebetseneng ka 7 ke tla ke tlo etsa ntho ke batla motho a tlo tshaisang ka 4 ke tla etsa bile le ka 5 nga tshaisa are you flexible re ka gona go theolela ka weekend no you are impressing motho ya tshwereng ntho yo e batlang gore a o fe yona
the same le lenyalo le operate jwalo le tlo batla banna because wa tseba le batla monna o tshwere lenyalo motho wa ntate o tshwere lenyalo batla o qetile wena ko wena na le di requirements o motho ya tshwereng ko wena bile ga decide nahana ke tshwere lenyalo it's like gona jwale ke tlo o hira mara bo jwetsa nna monga mosebetsi gore batla o sebetsa jwang o batla o etsa batho jwetsa nna monga mosebetsi nna motho a tshwere mosebetsi wa hao o bo batla o laela nna that is why basadi ba bangata le ditse mona bana ba ka le batle le senang banna ene le a tla tabeng ya o ba je When o batla lenyalo tseba motho ya tshwereng lenyalo batlang mo fe tsona dintho tse ne di le jwalo you don't argue le motho you don't a o jwetse motho ene a tshwereng lenyalo le batlang gore batlang o tshwana la o jwetsa monga mosebetsi wena o batla go sebetsa jwang femeng ya hae ha hae ya bobedi marriage batho ba rekang dikoloi ba o ka di comfortable koloi e o suitang wena ha o nke koloi e nngwe le nngwe lenyalo is like when monna batla koloi that is why ke tshintshile basadi ke ntse ke ratana le yona ke ratana because ne ke batla koloi e comfortable for nna nahana ha ke re ke reka koloi be njotsa e be hana o brick ha o rwa brick a be sa brick o tlo e reka koloi eo ha o rwa jiki se hana o jika o tlo e reka koloi eo hona le dikoloi tsa hana o jika mo hona le koloi tsa sa controlehing man bomna ndibukhali khali ubukhali ke ma tshwere lenyalo bukhali bona ba bo tlo fa ndoda hola we listen you don't judge bona wetsinga tjakwata wetsinga tjakwata o tla prioritize dintho tse bohlokwa ho feta wena because of lombai ala utlwe when monna yana le bogoni ba raka o nyala because tlang ke re jwetsa ona motho a sena bogoni ba o nyala lenyalo la huma fese ke bokae one bokae 85 rand 85 lenyalo la huma fese ke 85 tlo go jwetsa lona basadi ba manganga go fela ba hana ngwe change nna ha ke kwatile ke atela ro ha no ke tla bona ha ka bona thotse o tsebe di jile o yena fandaga ke divorce a bedi mare letsatsi nna ke galla bona bana ba ka ba dutse ka re manyalo a bona o bane ke tseba bohlokwa ba lenyalo le nna ntse ke le batla lenyalo letsatsi nne ha ona mohlang ka rwa ka lenyalo that phela le lona because when o sona le experience e feta le bokeletse experience e fetang batho ba le tlo phela le bona ha ona monna na le malage udimo ena le dikilo tse udimo monna mo le mo batla reka koleng ntwa pele o cheka dikilo se koleng na mathile dikilo tse kae number 2 tsa mo botsa batho bohle ba tsebang dikoloi mo o ka bona koloi teng le fatshe ke ma tsebang hore yetswa keng when the kilos di le hodimo di theola value ya koloi that is how to thola koloi ya selemo ha o re sheba price ya koloi ena ne tshwantse be ke 500,000 mara ke 200 na wa ma batla tlo ba mosadi se kana kana wena
yena ntse o jwetsa re tšhintšhe jwala re tšhintšha re jeka tše ke yena lecturang wena jeka e etse tšene jeka tšene Satan ke bua from experience ena ke bua jwala ka motho le nna ke le tsena ke a mo tshaba ngwana aba ke a mo tshaba ona monna ya batlang ngwana nana le experience ke go ba le mamele bana ba ka letla jwetswa ke nna ha ona monna ya batlang ngwana nana le experience gather experience ngata e tletsa re ho sane ha ke la ka tsa ke tshuwa na le batho re ha o qoqa le yena o tlo tshuwa ha ntsa o qoqa le yo di kilo se kana bese why koloi yena ke o qetela bona why koloi e khonsi e thewa velo a di kilo se di thewa I mean di le hodimo ya pele koloi ena le ntho e bitswang sleeves mphe tle lona le mararo 4 ntle le ona how to cylinder istini tse 4 tlo tshwara ke mekoti F4 e tsamaya ka 4 ke 4 cylinder e bitswa di piston into e bitswa bloko and then high qeti then ka ra di bloko hona le ntho e bitswang piston mosebetsi wa piston le ya bona mosebetsi wa piston ke yana ka ra bloko ha pole e tsamaya piston e etsa tjena di piston di 4 di piston tseno di kinya di reng di thibela oli hore koloi ye iska akre koloi yena into bloko bona le oli tsikamo ka ra bloko so di piston ye ina le di reng di thibela oli ena that is why le bona koloi tse ding di tsuba ha itsuba ho fedile di re now ho change di re but hona le nako ye ho thing ha isa le bothata ba piston sleeves ke mokoti o so le moholo to an extent piston ena ha isa dula ka hare that the months are waiting to go. Yes, even that. Master. Aholo. Now, high say liche is near the rentencha. It was a only an iatwa, it cannot topong, it also exhaust musi, exhausting ibinali made. Go bunny to sleep sisena, se fedile. Ha se sa tshwara pestini na ke tsebe ke le tseyang because na ke bua ka engine now bo ntso senya di sleeves tsa hao o batla lenyalo ka di sleeves tse fedileng a re meka motho tsona tse tse di buantse ke nna ke re batla go phetola ka fet kuku mo mako tla thana ro motle mara ha sa gona o nyalwa mpotsa wa temo ke le 2k ke le mathu ka mra 2k ke eng ke wana mathu ke mararo a sleeves o tshintsa banna ke nnete ene ntwe re buang ka bona ke engine ke tshipi mara tshipi gona ho lemala e senye o hlola hore mama ke ne ke mo jwetsa maobane tse re phehang tate mo boteng mme ke re o benefitile o re le dinoka di a senya ke eo la bona ntho e ke buang ka yona ke eo di-piston ke tsane di matha ka hare tlongwana bophelong ba lona
le tlo causa le le santse le le confused. Ho kotsi o tlisa batho bophelo yalang o molang o maditse. Ke kopa o ipheta. Bohloko gore le dule le bona. Kadima mama studio se double. Shepherd mo double le studio re ba o double le mama. Okay. Di right papa. Mama, you know, bo buti bona ba nkwatisa haholo. Febela untso a o gabeletsa. O mo febela. You are changing the personality ya ngwana. O botswa ho yena. But o tlo fana o tlo motloela so mo lemaditse. Re lematsa bana bala. Dintho tsena ha qeta o lemala. Wena o tla bo ile wena pele yo bona e se patient. Tse lemaditsweng ke batho ba bang. Skela tlo lokisetsa confusion ya lona maphelong a batho. Lokolang bana ba batho ba lo in your life. O botlisa motho mo so ntse itse ba wena who are you? Who are you? It's wrong hape ho batla a wife ngwaneng wa batho maru wena o matla le boyfriend. There's a problem ya banna pa batla o na ke batla mosadi aba lo tlo dula le yena ka tumara ha o sheba wena shimane. You are still a boy maru tlise ngwana batho bophelong ba hao. Eno batla hore ibe wife wa aina wa tswa hlatswa o etsa eng e le tsedi. Uphe o papa induna non stop man. Wa soka ngwana wa pele be Paul. Kereke le vuta vanda ge. Nzalele ka bana mme. Have time to deal with. Sebedisa monyetlo na